Halo teman-teman, hari ini kakak lagi ada di hutan nih teman-teman. Kita cari mainan di sini yuk. Kira-kira dapat mainan apa ya? Let's go, kita cari mainannya. Ada di mana nih? Coba kita ke sini. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan ondel-ondel nih. Wih, ada lagi teman-teman. Ada dua di sini. Wih, ada ondel-ondel Betawi nih teman-teman. Wow, keren sekali. Ini apa nih teman-teman? Kita buka dulu teman-teman. Wow, ini ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wow, dapat dua teman-teman. Oke teman-teman, kita simpan dulu teman-teman. Kita simpan di sini. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi mainannya ya? Let's go. Coba kita ke sini teman-teman. Ada di mana ya? Wih, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ada dua ondel-ondel pocong. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, dapat banyak nih. Kita cari lagi yuk. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak mendapatkan mobil Tayo nih teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, dapat banyak nih. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Wih, ini warna hijau dan warna kuning nih teman-teman. Wow, mantul. Kita taruh sini lagi teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wow, topeng ondel-ondel teman-teman. Ada topeng ondel-ondel sini. Kita selamatkan saja teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wih, mantul. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainan ya? Coba kita cari ke sini teman-teman. Wih, apaan nih teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, jangan-jangan di sini kuburan ondel-ondel pocong teman-teman. Kita selamatin lagi aja teman-teman. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wih, sudah dapat banyak mainan nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.